Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «Я айюхаллазина аману анфиқу мин таййибати ма касабтум ва мимма ахраджна лакум минал ард». Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «О Аллаху Тааляның бірлігіне инанғанла, берігіз Аллаху Тааля бергеннен сізге дейді, әм жерден сізге шығарғаннан дейді». Рамадан ай келгенді, Рамадан ай кесіні рахматлығыны құчағына бізні жиғанды. Жиылғанбыз мы, қалғанбыз мы, ол барысы да бізні кесібізден қалған ішті, алай ол рахматлықны құчақлары жайылыпты. Рамаданны бір сөз біле айтама десең, көп түрлі сөзлені келіштерге болуқты. Аладан бірі жомартлық. Аладан бірі Аллах Субханаху Тааляны разылығын ізлемеклік, садақа бермеклік. Адамны жүрегіне ауыр болған, адамны жүрегіне сүйдімлі болған мүлк, байыққан. Ол барысы да Аллах Субханаху Тааля бізді жүректер бізге салған тартымылалла, излемілелі. Алай аны кепке жия білген, аны түз жанына бұра білген. Аллах Субханаху Тааляға аны бұла разылығына жете білген. Ол да Рамаданны дерслерінен біріді. Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «Ва атухум мин малиллахи аллази атакум». Аллах Субханаху Тааля сізге берген мүлкіннен берігіз дейді. Аллах Субханаху Тааляны мүлкіннен берігіз дейді. Сені мүлкіңнен демейді, кесігіздікінен демейді. Аллах Субханаху Тааля саңа берген мүлкінен бер дейді. Аллах Субханаху Тааля саңа бір кезуге, хайырланырға, аманатқа, сені қолың бұла себеп болып башқаға жеттіреге деп берген мүлкінен бер дейді. Рамадан ай башқа айлача, башқа айладан артығы ол сезім, берейім деген, болушайым деген, садақа етейім деген сезім башқа айладан есе бегірақ. Шыққан да етеді, көрінген де етеді, адам етінген де етеді. Рамадан ай чомартлықны айы. Рамадан ай садақаны айы. Рамадан ай зекатны айы. Рамадан ай бергенні айы. Аллах Субханаху Тааля Сілі аятында айтады: «Вала яхсабанна аллазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадли хуа хайран лахум бал хуа шарру лахум саютаввақуна ма бахилу бихи яумал қияма». Аллах Субханаху Тааля айтады: суммасылла дейді. Суммасылла дейді қызғанғалла. Аллаху Тааля алаға бергеннен артығынан бермегелі қызғанғалла ала ақшылық етебіз деп. Ол амаллықты дейді. Аллах Субханаху Тааля қиямат күнде аны бұла аланы чулғарықты дейді. Аллах Субханаху Тааля берген мүліктен бермесем, тыйсам, кесіме бір хайыр етеме деп сумма дейді. Аны бұла байыққан етеме, аны бұла мүлкім көп болады деп сумма дейді. Ол амаллықты дейді. Аллах Субханаху Тааля қиямат күнде аны бұла аланы чулғар, буар дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисіне мағанасын толу бізге аятны мағанасын ашық ете айтады: «Мен атақуллаху малян фалам юадди заката муссила лаху яумал қиямати шуджаун ақра лаху забибатани ютаввақу бихи яумал қияма яқулу ана малука аллади малакт ва ана канзука аллади канаст». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллах Субханаху Тааля кімге берсе де мүлкіні дейді. Аллах Субханаху Тааля кімге берсе де мүлкіні дейді. Кім ішлесе де, кім алса да демейді. Кімге берсе де дейді. Біз қар заманда да ұнытқан затыбыз, мүлкіні кесібізні ақылмаллығыбыз бұла.
kesibimizni jigerligimiz bile, küreşkenimiz bile, terlegenimiz bile biz kıynalıp alganbız dep akılımızda oldu. Allah subhanahu teala bergeninden deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bergeninden deydi. Sen işlemegense, sen jıymagansa Allah subhanahu teala bergendi. Allahu Teala bergeninden deydi. Zekatın kim tolturmasa da deydi. Zekatın kim vermese de deydi. Kıyamet günde ol anga çıgır ullu jilan bolur deydi. Çıgır ullu jilan bolur deydi. Eki u takkıçları bula başında deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıgır dep ne gaytadı? Asrı udan, asrı köpten tügü ösmeydi başında deydi. Çıgırt deydi. Allah subhanahu teala zekatın vermegenini kıyamet günde ana Allah'ını aşırır deydi. Sonra ol aytır deydi. Anı çulgar da aytır. Memme jiyip turgan mülkün memme baylığın memme dep aytır deydi. Jiyip turgan mülkün memme baylığın memme dep aytır deydi. Allah subhanahu teala aytadı: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah subhanahu teala siz ne bersegiz de deydi. Siz ne bersegiz de Allahu Teala anı akşı ızın koyarıktı, oldu rızkı berüçülene akşıları deydi. Bu eşitken zatlarımızdan biz ne zat anlayız? Ramazan ayı. Ramazan ayı, her kim de Ramazan joklaşa kelgen zamanda bir umut bula Ramazan'ını saklaydılar. Her biri bizde bir muratımız vardı yüreğimizde. Allah subhanahu teala'dan başka zamanda et almayan ibadatımı eteyim de suaplıklarımı köbeyteyim. Jiyip durgan günahlarıma bir tövbe eteyim de keçtireyim. Oraza tutayım da keçesinde namazda süyeleyim de akşı suaplıkla jazdırayım. Günahlarımı tazalayım. Her kimde de bir muratı vardı. Alay siz bile misiniz? Jerini üstünde dağı da başka umut bula saklağalla bardılar. Ramazan ayını başka umut bula saklağalla bardı. Allah-u Teala'ga ibadatları bula, Allah-u Teala'dan akşı umutları bula, ol siz etken umutlarını da sağışlarını da barısında etip, üstüne dağı da bir umut etip saklaydılar. Ümmet, halk, bu surmallah, bu çomart ayda çomart bolur esele, bizge bir kabar, kesek, bir zat berir esele dep. Çomartlıkını saklap turgan jarlılar, bu surmallah zekatların çıgaralla da bir jarlığımızga jaratayık dep turgan karindaşlarımız, egeçlerimiz. Biz Allah'ın üstülerinden köp sağış etmegelle. Haparların eşitsek de terkirak unuturga izlegelle. Nektegende Allah'ın haparları bizni yüreğimizni kıynaydılar. Allah'ın halleri bizge erşik görünedi. Allah'ın üstülerinden sağış etsek, yaşagan hallerine karasak, kesibimizni yaşaubuz erşik görünüp başlaydı. Aşыбыз tatulsuz bolup başlaydı. Aşayalmay başlayla bu surmallah. Anı üçün körmezge süyelle, eşitmezge süyelle. Ol haparladan kengde kalırga izleydile. Yaşauların ol zatla bulada kıynamağallayına, tınç rahat joklarga süyelle. Aşar aşların gereklisice tabalmağalla. Jatar jerlerine gereklisice keçkide karanlıda jatalmağalla, ayakların sozalmağalla,
Keçe biz oknatın çayayık dep töşöklerinde rahat tabalmagan jarlıla Ramadan ayını saklaydılar. Allah-u Teala'nın razılığın izlep ol çomart ayda okuna bizge bileklik etken karındaşlarımız, egeçlerimiz uyanır esele, eşjiyar esele. Allah Subhanahu Teala'nın razılığın izley ol ayda okuna bizge bir zat uzatır esele, keslerinikinden uğay Allah-u Teala bergenden, Allah-u Teala'nın mülkünden, amanat etip bergen mülkünden bizge de bir zat çıkarır eseri dep saklagan jarlı busurman karındaşlarımız, egeçlerimiz. Sonra endi kesi bizge sorayık. Men Ramadan'ını ne niyet bile saklaganma? Birle aştan bir kere toyar esek, ol sen aşagan kögötlege uzalır esek, ol sen kaphan tatlıladan bizde bir tatlık sınır esek, dep saklagan jarlığa bereyim, boluşayım bu Ramadan ayda, suaplık ülüşümü alayım dep saklagan mısın? Allah Subhanahu Teala aytadı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı hadis kutsiydi. Kâle Allahu Teala yebne Adem unfik aleyk. Allah Subhanahu Teala aytat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adam ulusu ber men sana berir mi deydi. Allah Subhanahu Teala o adam balası berme sana berime deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı ma naqasa malu min sadaka bel tazidhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı sadakadan mülk azaymagan deydi. Koşulgan etedi dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kere kaytardı deydi. Sadakadan mülk azaymaydı. Koşulgan etedi. Allah Subhanahu Teala aytadı "Ellezîne yunfikûne amwâlehum bil-leyli ven-nahâri sirran ve alâniye felehum ecruhum inde rabbihim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun." Allah Subhanahu Teala aytadı mülklerin Allah Subhanahu Teala'nın razılığı için bergelle deydi. Keçede de kündüzde de kögüstüp de bukturup da deydi. Alaga Allah-u Teala'dan suaplık bolur, bolmaz alaga korku, ala mudah bolmazla deydi. Allah-u Teala bergen mülkten kündüz de, keçe de, kögüstüp de, bukturup da bergelle. Allah Subhanahu Teala kıyamet günde alaga korku joktu deydi. Jahanimge mi kireme, öteme mi siratını üsü bile deyip joktu alaga korku deydi. Ala mudah bolmazla Allah-u Teala'nın azabın körüp deydi. Ubeydullah ibn Abbas Allah'ın razı olsun aytadı İnne afdalal atiyeti ma a'tayta racula qabla'l mas'ala fa iza sa'alaka fa innema tu'tihi saman vecihi hayna badalahu ileyk. Alay sadakanı izlegen adam, tiyişli adam, amalsız adam alına kelginçi saklarga kerek miydi? Kelgenden sonra bergen ol borç bolat deydi. Ubeydullah ibn Abbas aytadı, kertide em akşı berilgen deydi. Akşı sadaka sorulgun çugaderi bergen deydi. Tilegen çigederi. Tilegenden sonra bergenin anı ol betini bağası deydi. Adam adamdan tiler üçün ne zatını üsü bile ötörge gerekti. Kesini sıyın da namısın da biyikligin de barısında jerge atıp amalsızlığın aytadı. Ol ne betten kararga gerekti seni betine tilegen zamanda ma ol betini bağasıt deydi ol bergenin. Tilegen çigederi, izlegen çigederi, sennen tilegen çigederi ber deydi.
Abdullah ibn Ja'far aytadi: "Leysa cevadu lezi yu'tika ba'dal mas'ala walakinnal cevadal lezi yebtadil li anna ma yabduluhu ileyke min vecihi aşaddu aleyhi mimma a'tayta aleyhi." Abdullah ibn Ja'far aytadi: "Sorulgandan sonra bergen ol tüyült deydi çomart. Sorulgandan sonra, tilengenden sonra bergen ol tüyült deydi çomart. Çomart kesi izlep, kesi tintip, kesi bergen birinci bolup bergen ol deydi. Seni bergeninden ese deydi. Senden koragandan ese, o mülkünden senden koragandan ese, tilegen zamanda anı betinden koragan ulluraktı deydi. Tilegen adam kıynalganı, betin de kattırıp amalsız bolup başın ençke iye tilegeni, ol kıyınıraktı, ulluraktı deydi. Senden koragan mülkten ese deydi. Muhammed ibn Abbad aytadı: "Man'ul mevcud su'u zannil bil ma'bud." Bolup turganını tıygan, ol Allah subhanahu ta'ala'nın üsünden aman sağış etüt deydi. Bolgandan tıygan, bolmagan üsünden aytılınmaydı. Artığından, kesine jetedi, kesinden artığının tıygan, ol Allah subhanahu ta'ala'nın üsünden aman sağış etüt deydi. Men bunu berip koysam kesim kurulay kallık mı? Kesim aç bolluk mu? Kesim jarlı bolluk mu? Allah-u Teala bana berik tüyüldü degen aman sağıştı deydi. Allah subhanahu ta'ala'nın üsünden aman sağış etet deydi. Adamını Allah subhanahu ta'ala'ga inanığı okuna tolu tüyült deydi ahırına deri. Nek degende Allah subhanahu ta'ala'ga tavkelligi karusuz bolat. Fudayl ibn İyad aytadı: "Ama alimtum anna hacatan nasi ileykum ni'matun minallahi aleykum fahdaruhu an tamillu ni'ma fatasiru niqama." Fudayl ibn İyad aytadı: "Siz bilmeymisiniz deydi. Siz bilmeymisiniz deydi adamlarını sizge izlemleri deydi. Sizni adamlağa kerek bolganıgız deydi. Ol Allah subhanahu ta'ala'nı sizge bergen bir ni'matıt deydi. Seni izleysele, bana bir zat kerek bolsa menden o zamanda izleyle ansı, başka zamanda kişi salam aleyküm deyip de aytmayt deyip tarqalla. Allah subhanahu ta'ala adamlarını seni bile baylagan ese bir jumuşta, жаңыз kerek bolgan zamanında izleydile. Amalsız bolganlarında izleydile. Başka zamanda izlemeyle, sorganda etmeydile. Anı sünnen aytadı. Ol Allah subhanahu ta'ala'nı sana bergen ullu ni'matıt deydi. Adamla seni izlegen etelle. Sen Allah subhanahu ta'ala'nı çomart kolusa, sen Allah subhanahu ta'ala'nı bohçasıysa, seni bohçandan çıkarılıp Allah-u Teala'nın rızkısı birevlenge beriledi. Allah subhanahu ta'ala seni üsün bile kesini rızkısın üleşedi. Razı tüyülmüse? Razı tüyülmüse ol sıyga, ol namısha, Allah subhanahu ta'ala'nı adamlağa boluşuda keleçisi boluşçusu bolurga. Sak boluğuz deydi. Sak boluğuz. Erigirsiz andan aman bula boşalır deydi. Razı tüyülesin. Allah subhanahu ta'ala kesini bohçasın başkağa öttürallıktı. Senden başkanı taballıktı. Allah subhanahu ta'ala'nı ol jumuşun eterge sügen kulladan tüyülesin. Allah subhanahu ta'ala halka jaragan, jumuşların etken, amalsız küllerinde jallarına süyelgen başka kulların tabarıktı.
Allahu Subhanahu Teala bu sıylı ayını, Ramazan ayını, kesini çomartlığın jaygan ayda, ol sıfattan bir sıfat alıp, Allahu Subhanahu Teala'nın razılığına itine, bizni kolubuzga karagan, bizni bergeni bizge amalsız bolgan, anı bula kuvangan karındaş egeçleri bizni janыбызda esleyallık bizmi, tintallık bizmi, ala bizni alıbızga amalsız bolup kelgençi gederi, birinci bolup kolunu alaga uzatkan, Allahu Teala'nı razılığın izlegen kulladan bolallık bizmi? Ramadandı ortabızda şagatlık. Allahu Subhanahu Teala barыбызны da kesini akşı kullarından etip, çeksiz rahmatından bizge ülüş eterçe Allahu Teala nasip etsin. Ve sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sellem. Estağfirullah ya fuzal Mustafa.